nama i spremni smo za let. Jezivi i strašni, krećemo u svijet. Ljes naš je krevet i zabava ples. A kad sunce zađe, krećemo u let. Sunčeva svjetlost školi nam, al zato noć je nama dan. Strašna je fora biti vampir, čudo je letjet kroz noć. Strašna je fora biti vampir, bolje bježi od nas. Potraži spas, potraži spas, potraži spas, potraži spas. Gospodaru, rekli ste da vas probudim ranije. Ranije je prošlo, profesore. Noć je daleko iza nas, a naš posjetitelj je toliko blizu da se i bukovi već čuju. Daleko? Nadam se da nije doktor Željeznozubi. Upravo tako, krvopio. I pobrini se da su učenici svi spremni, inače... Dobro večer. Brže, moram probuditi djecu. Doktor Željeznozubi dolazi. Večeras dolazi u dvorac. Željeznozubi, gotovi smo. Mislim, ja sam sve jedno gotov, ali sada smo svi gotovi. Halo, mi smo vampire, Ashley. Uostalom, tko je taj Željeznozubi? Glavni inspektor svih vampirskih škola u zemlji dolazi u našu školu obaviti ispitivanje. Ako samo jedan od vas padne, zatvorit će cijelu našu školu. Pročitaj im zadatke. Klot će demonstrirati svoju tehniku transformacije. Goteta će prezentirati svoje moći u napicima. Liči će nas zabljesnuti sa svojim zadnjim izumom. A Stoker će pokazati kako jako vampiri grizu. I zadnji, ali ne i najmanje važan, Oskar. Nečače, tvoj je zadatak najteži, ali ujedno i najvažniji. Siguran sam da nas nećeš iznevjeriti. Ej, super! Koja je moja zadaća? Pokazati da si željan krvi, suštinu naše škole. Odlično. Super vijest. Hej! Krv! Prestani! Što? Znaš da Oskar ima problema kad vidi krv? Pa to je bila samo rajčica, tako mu šišmiša. Sve okej, bez brige. O, Stoker! Gladan sam, okej? Što ja mogu što se ovaj vegetarijanac boji crvenog soka? Ima li tko češnjak da ga probudimo? Pogledaj, sunčice. Gotov je stroj za hvatanje vampira. Vamp hvatač 2. A što li se dogodilo sa vamp hvatačem broj 1, djede? Imao je malih problema. Ovog puta biti će drukčije. O, djede, kad ćeš prestati s tim vampirskim glupostima? Pa svi nam se već smiju ko ludi u gradu. Ali ne ovog puta. Trbuh unutra, zubi van. Doktore Željeznozubi, čast nam je ugostiti vas u našem hramu znanja. Doktora je spljoštio nadgrobni spomenik. Prije je bio veći, ali on to ne zna. A zašto? Jer si ne može vidjeti svoj odraz, pametnjakoviću. A nitko mu se to ne usudi reći. Kladim se da bi poludio da zna.
Da? Samo 2,5 učenika? I to je to? A? Ostali će doći svakog trenutka. U redu onda. Kasnite 1 minutu. Dobro. Jako dobro. Pravi vampir nikad ne dolazi onda kad ga se očekuje. Onda, krvopije moje, počnimo s ispitom. Oskare, kamo si ti krenuo? Ovako je bolje, Goteta. Ako ostanem, pašću. I cijela će škola biti uništena. Ja sam tako i tako grozan vampir. Čuvaj se. Oskare! Svaki učenik ima 2 minute za svoj nastup. 2 minute, Ashley. Goteta, gdje je Oskar? Sunčice! Što se događa? Oskare, što ti ovdje radiš? Stvarno je jako važno. Mogu li ući? Sunčice, jesi li ikad osjećala da si na krivom mjestu u krivo vrijeme? O ne, kunem se da je moj toster prije radio. Vrijeme je isteklo. Ja sam sramota svoje obitelji, Sunčice, i opasnost za svoju školu, pa ću zato sam dobrovoljno emigrirati. Što? Oskare, to nema nikakvog smisla. Reci mi što se događa. Ovo je napitak za vidljivost, gospodine. Jedan gutljaj i vampirov odraz postane vidljiv na par sekundi. Stvarno? Koja divna ideja. Mogu li kušati? O, nemojte. Dopustite meni. Malo je preopasno. Makni se, krvopio. Ja sam ovdje profesor. Oprostite mi, gospodine. Izgleda da sam zabunom smješala napitak za smješan odraz u ogledalu. Pala si. Hoćeš reći da odlaziš jer se bojiš da ćeš pasti test? To nije bilo kakav test, Sunčice. Jer to nije bilo kakva škola. Ja nisam bilo kakav dječak, Sunčice. Ja sam... Velika kukavica! Kuku. Prestani se tako ponašati i vrati se u školu. Vrati se i padni, da znaš da si barem probao. Ali... Imaš pravo. Vratit ću se i dati ću sve od sebe. Da? To je vidjelo. Leteći vampir. Jedna zvjerkica mi je upala u ljepilo. Sad će me svijet slušati. Djede, požuri! Moj prijatelj Oskar! Djede? Oskar? Šišmiš? Vampir! Šišmiš? Vampir! Šišmiš! Vampir! Znam trikove s jojom. Pao si. Prokleta stvorenje, pripremi se za smrt! Ispričavam se. Malo sam pretjerao sa vježbanjem. Sljedeći? Još samo jedan učenik. Oskar von Horrificus. On će vam demonstrirati svoju
žeđ za krvlju. Krvopio, tvoja škola je sramota! Tvoji učenici su gori od sramote! A sad mi predstavljaš nekakvog nevidljivog učenika koji vjerojatno kasni i uopće ne postoji! Koji? Ovo je bio najnepodnošljiviji, najgori, najlošiji prikaz na kojem sam ikad bio. To je bilo veličanstveno. Nisam nikada vidio tako dobar nastup. Mladiću, ti si talent, super talent. Krvopio, ovaj učenik je čudo. Ako mi obećaš da će ove tehnike učiti i drugi učenici, onda ću svima dati prolaz. Hej, pazi sa tim skakanjem. Bok Đenja! Vrlo impresivno, Oskare. Još ćeš postati najbolji vampir. Pa, puno vam hvala, uljače. I tko je za čašu soka od rajčice? Strašna je fora biti vampir, čudo je letjet kroz noć. Strašna je fora biti vampir, bolje bježi od nas. Potraži spas, potraži spas.